Tuntuma chuan Lesley kan soidona Lesley hi he kan hmuang hian critical kan pe fula ti chuanin heta po critical kan pe full le a ti chuan hei hi kan pe ni hei po lak thei thova kha kha chu kan thu ni maya hemi kan lak hianin attack mi aka fu khan atla ati tlan chaka second rail te chung second khat le achan ve chung ati tlan chaka escape zeu nan po thathaw amar chu hei hian enemy hi ati slow down ani ati muang ani an chevel he ti muang a hewang han hei lak tha ka ti ke chu tin Lesley chu kan thret angin sniper ania ro apo assassin hybrid nei ani wangin a gameplay hi pa ngai anga I rivut vut chi ni lo tilaya kha kan soi ma sa ni chu Lesley hi kan soi ang khanin ama hi hybrid assassin ania vai ni khatlek ka mage po da tha thei tur khophiala ama hian critical nei thani leta phei chon chuwangin te anga hanabi te amo irithel ti te anga han bei chi an ni lem lawani kan hmuang khon khu reaper ani rol khon ama hian burst anei telani chumi awang chuanin ama hian a attribute a hrim hian burst a tela wangin chu tiang taka khel chunga ya tam tak hian spell a hian kan lak thin chu inspire kan la thina tu lo ani inspire kan lak chuan hei chu athiam vak don lo ni hi ti ngal khani mai retribution kan la thit boka hei hi chu tan chuan retribution hi eng huna ma lak lo a tha ani chu enge chan kan ti chuanin a chan enge kan ti chuanin reng chu anin farm lo hi kan hlau veka tengpon enge ni anin farm lo an hlawa anin farm pui thina retribution laka jungle vak hi na ni lo pakhat na chuan chuwang chuan Lesley te ang chuan purify emo flicker emo sprint emo aegis te po flame shot te po hila sila tok lu tokani amaro chu inspire le retribution hi lak lo top tur he hi chu ka suggest lo burani tunatan chuan flicker kan la ang ti chuan ka soyang khan marksman emblem ka la anga ti chuanin a gameplay anang Lesley hian in passive anei tha a chu a passive chu pakhat na chuan mana manglova energy mangani Lesley hian chu wang chuan a pol dilovin a eng in alangani chu energy chu misual aka fu piangin panga zel 5+5 zel a khol bel zel theni tuna hian teslokang khu ka mangrala ma se mi ka khoi fu chong khu panga zel in ron pungta ni ka energy himo chu a passive pakhat na ni chan passive dang om le chu passive dang chu Lesley hian second nga chung tu man an attack lo chuan a next basic attack mo skills ni lo khumi basic attack a khu khuanin crit damage 40% apek pialama a damage hi 1.3x mo 1.3x ka ti chuan aka na zong aya alet khatle point thumin aka na zokani chu mi in second nga chu engkin man ti lovin chumi huna chuan aka hlat zong a hi a thui zok bokani tuna hian kan hmuthia manga Lesley hi adin na tang hian thil bia liat puiom khu kan hmuanga khu a passive chu ni ta ni tuna hian tu man min khoilo wangin khu a passive bial zawa khu om ta ni a kap zawa a khoi pona zoka tin crit damage kan ti chu nabik riau silai kap charchara mo chu silai ka zik nga chon nabik riau om chu crit damage kan ti chu ni ta ni tuna hian han en taula hei ti hian he ta tang hian taret pona tring ka phak tlat mai ni mase tuna jong ka phale to lo hei mase second nga kan ngak wanga hei ti khona ron omle ta chon taret pona tring taret pok ka phale ta ni ku kha na big ta ni ti chong kha lethal shot kan ti chu ni ta hei hi lethal shot a passive ta chuanin chu lethal shot passive chu chu lethal shot passive chu a man non zung tan kham ta ni chu a man non zung ka recorder hi chiang vak lo min lo thiam lo ula chu lethal shot chu man non zung dan am ta ni tuna hian ti hian hei a inactivate le to ta lethal shot kha a passive kha taret pona tring ka pass skills voi khat ka man hian khu a man non le ngal theni skills eng pok a man khu anin lethal shot cooldown hi direct in man non ngal thein ron siam ta ni lo test lokang tuna hian passive nei meka ka kapa nei lo chia first skill ka manga nei le ngala ka kap le bo le second skills ka mang le man non le ngal thei khu
alti turanam lo enemy tu na ri chuan nakina kan mang mai anga ti chuan Lesley hi a first skill up masak ber turania hemi hi camouflage in ti chana khu khuan camouflage om lai khuan tia abo lai hian annex damage ana ani crit damage ani tha ani chuan a build dan na po chu tiang taka build chungai ta ni Lesley chu ka purpur chi ripuan bon chi ni lo kan ti to kha chuwang chuanin first build tiang hen kan enang mobility du chuan rapid boot ilanga ka ran ve hleki du chuan swift boot ilanga enga pola la poilafa rapid boot kala thina chuan first build ta chuan berserker fury hi ato bera core build ta chuan hei hi kan la mai anga adota scarlet phantom kan la leang chumi hnuwa endless battle kan la lenga endless battle hi kan lak vat lo chuan lord kan la theilo thin lifesteal kan nei tlem thin awangin khami wang khan endless battle hi la le vat taila ti chuan chumi hnuwa chuanin hemi blade of despair lak aya hianin hi lama sataila windtalker hi ka brang ve do turin ti chuan blade of despair kan la le don tam takian bod hi kan pe ma sa thina a fulo Lesley hi physical attack ani lova crit damage nei thani chuwang chuan crit damage pan hi kan pe ngai berserker fury in 25% a pe a scarlet phantom in 25% a pe a total chuan 50% alo ni tani ti chuan windtalker hian 10% a pe a 60% a nei chi ani ti chuan a crit khu en lokang o tuna hian ama engeni passive atangin 40% aron nei boka chu 40% plus a chuanin tuna hen lo enula dinglam crit chance ti khu 74% ani meka mase a skills voi khat ka manga en ka kap kewa sorry ka battery ron lo dewa tikhan ka kap kewa ka ka to chuan passive khu 79 ani tani asang tual don ani khu tuna hianin ti hian han sai fialok taila physical attack ti hi kan hmu in ka ringa hey dinglam veilam bera hen physical attack hi 633 ani mek ani chu 633 chu passive ka man khan 833 a kai dor mai ni ti chuna passive ron zo chuanin 633 a bokat la le kha crit chance kan ti chu ni ta ni a crit a damage kha ron sang tual ta ni 633 khu tuna hen miswal hi ti hian kap ta char taila 822 a sanga ti chuanin skills ka hmang le a 833 ni le a tiang khan chuwang chuan Lesley hian ama sabera chuan berserker fury le scarlet phantom an nge nga ya ti chuanin enemy hi first skill hmanga kap kewa let le a first skill bok hmang le kap le kewa khatia ti chi khani ama hi ti chuan aka hi ana kan ti to kha damage na ani tuna hianin normal bot panga hi kan da chinanga kha ni level 1 chu avoi khat one shot ngal mai ni tin mai shi mmi na name zoka ama hi assassin ani kan ti to kha chuwang chon anti mage ani pa ni ma hi mage te tan chon a lo om ve khatani chuwang chuan Lesley hi assassin ang taka man a tha ni homjia chuan ani rol hen mo chulai chon tam takian in inspire te pe in karan kan tum lel tu ka rik phei pur kan tum thina he hi thil fu lo berani chuwang chuan mage chu shot ni vela da thaturanga hi sa pani a crit full build ta hian chumi awang chuan chu tiang taka kan khel a gameplay po chu kan khelangai ta ni mo chuanin ultimate hi ti hian ati theya an lo block chon ti po khan flicker ne na man kop thei ta ni ti chuan no cooldown akan da lo ka nge kan hmu manem ka shelova enemy hi kan remove bot lo ka nga damage bot ka da a chun hetla hian damage bot ka da lenga chun Lesley hi kan hret angin ultimate hi an dang the ni chu an dan the wang chuanin sotami so ka tuma ma se hian lo dang awangin hian ka flick phe kha flicker nin po combine thei reng ani chun a second skill hian miswal hi pera hei a per pialama hianin ama hi crit chance a pe sang le a chuwang chuanin Natalia ang ten ron sat thut sela second skill sian a peranga a in sa seng man thei hetia awm lai hian auto marking in a mark theilo awangin enemy hian an khoi theilo chu an mani an tin chop te ni lo chuanin an khoi fu mai don lo chani tin he skill sian clota alti lai hian a alti don vele han hei hi lo mang sela aka fu thei mi lo ani clota alti hian mo chu a kama flash tha matin gushon te pon ron mark ta se
a first skill a mark fu mai nei man chuan a mark thel duai don ani chulai chu I tin ama hianin hetia enge ni misuala omlo lai pawa altia man hian grass a hian ti hian lo om taila ti hian ngol damage bot grass akata me pa lang mi lo ni mase hetia han me ringot po hian khu alang ngal rule me ni misual chu wang chon natalia te po intibau mase I arrange bial chungan omna na chuan hemia man hian azong hu zung thei ani chu wang counter vero ani chu hei hi a skill si flicker nen a combine the wang hen flicker hi ke chuan kala tlang puya enge ni alti lai pon ni se heta flick phea kha mang thei tlat ani chu wang chuan an lo block pal thu hla khan clearance kan nei a tha ani kami skill sakamo chuanin abil ka kan fi mo hei windtalker le scarlet phantom le berserker fury hian 60% crit rate apea tichon ama emblem le ama passive nei sa tangin a total chuan 74 to 79 crit damage anei the ani chumi ani chuan 79 crit damage ang ta se physical attack telmi alo po hian ani na taka chuan mage chu voi ni shota chuanin level 15 ve po ni se ada tha thei turanga yani defense item an lak lo chuan mo chuwang chuanin a thak khatani amaro chu Lesley hi assassin anga play chi ka ti to kha earlier chuan jungle hi level 2 hi kan la don ya nimble blade hi mo raptor machine hi laka ngai lo nimble blade hi tok kani raptor machine kan lak chunga kan gold man aya hianin core build ta zokila afu zokani chu chuanin tam takin kan gold sem tur min secure pui don ani chu chu big te chu Lesley big ka kan tutorial thei chu ni se zo na om tak le comment lama kan in zot le don ya min lo subscribe le ula min lo share sak don ya like em kha chu ka phut lo min lo share sak sham don ya kalom lu to ke